ngarang mapung phan loisin khra matung da khoi ngarang numidang si amuko na silaga na tongan mafam da maira ge khongse chat pai khoi gi herok tu sun ha ke amrum thorak tu na digi manipur gi tongan ba tampa ke mafam sing da khoi gi maira khongse na sing ba satu na khoi gi governor na divide and rule policy sanaga da ba oirabadi manipur da gi hanbi khro haina haibna sing ba kholo sing lawraga da khoi gi manipur bu thuaina ba aron ba lalong chathara bra haiba sing na re haibna sing ba tongan ma mot sing phongdok polo na khoi gi GGP security advisor pham thado haiban singba kholaw no singba koi akan ba khongjeng sing rang numidang se Manipur gi tampak em pham sing da paktak nan sat khe ba tare haiba miyam changchi lai ba khongjeng aduga governor law river role si matan main yeng be aduni hauski amuko gi kan ju ko president na tha thamgi bra yamna mamang ju haigre ko simple negotiator wena ga laibagi kan masi my reality fake na ni structure of negotiations ko on different say thang de lak se gi governor gi matang da mera pai bi sin pungdo li wafam se adu kan ni governor gi hoi masi yamna home ministry gi kano da yam sensitive on the labor kano mani ko azebala yamna kano yam skill labor haiba tare in tackling situation conflict situation mayam sida ko aduna ma kano torkani na di khan mani adubu hojik lebo mani pugi reality situation se yam kupna khangba wat pa gumbara natraga akoi da yamna masada lairiba kano mayam se akoi realities mayam se khangba wal hobo gumbara haidi akoi da lairiba nupi jingi role ko akoi 1904 gi 1939 gi akoi lairiba haujuk me tha ko nipan ko mara pai bi laktana hojik tongduriba kana gi mara pai bi ho nisabandi gi ho ga chen pi jing da laiba akoi gi history ken kana sidan pi jing loriba thodang adi chap chana yamna kana establish torba magi nation state amagi character me am lecture ko khosera ko alagi akoi sonda nation state ka woriba manipur sina magi ba tongama treaty ke atara ka prithvi gi me am singa se british ka ye khoi loina gi ba kamane dil tau ki ba adigi burmese ki interaction na khoi tau ki ba sigo me am gi chinese ki kari gi me am ma khoi da experience lady have and then with the indians ko in the history akoi me am sigi ka no me am se values me am soroga akoi gi ba on ka no se semka saraga akoi lai bane ba ko sigo me am sin yani periphery laibani community masani adiki akoi kanoni ga na haiba particularly saksu da harga akoi di mongolian ngatani ga mongolian gi saksia sungi aryan dravidian gi kanu du ge heng manada bada khara underestimate tawguma man ba kha adum akoi uri dina ko siguma mayam sigi neglect tawru baduna ni ngasai gi fail obagi mong da mal deal tawbada laise adu akoi gi mongolian people haiba tare akoi gi fur kuntra ga mari manga laiminari bagi imai ben sing halaman sing mayam puna maksidi akoi adum khara haurakani namthaba ya namthaba ni sigi experience di hek haubadagi 1949 dagi akoi laabani ko anu matang sida akoi na yam kupna aina india gi oiba administrator sing haiba tare moi da khangani se mani what is manipur haiba something is the something different from other states of india ko si akoi khanghan ninge haiba ni da akoi da lariba 33 AD da akoi si akoi up to 20th century da ko namangang sa akoi sovereign state oina akoi laksagi bagi wari adum lai 1891 to akoi 1946 akoi laiba se akoi international protectorate lai bani ko under the british keno da akoi gi occupation ni makha da si akoi adagi aseng mani ko mayam na kanam da kakpa yad lai ni then 16 July 1947 dagi hauraga akoi 11 August 1940 ga saben gi perosi autonomous state koi with having its own constitution ni associate state ko within Indian Confederation da kuda laim ni ko adugi hariba 1948 ki makha da koi kano je July kuntare 1940 ipo ji election chathara matung da koi je October tha da ko October 18 da koi gi government semi ni han speaker je chin ku ki mar ta gi ta koi ta kan TC tyangkham anu woidana apiro patan Mr. woidana adagi coalition government sem da ga koi yoiba on constitution leijaraga lakhi bagi wari myam ja koi ningjing ba yai haibani da am toi toi remind tawri ja koi na kan je hanjan haiba nataba ko then 14 October la akoi 1947 la sovereign mo hanjali ni british thadu omai period to ko and then 18 October 1948 ta koi gi oiba assembly ji function tawre na huji aina haijaki ba to then 15 October lak pa swai si da akoi ji amuksu ga sai 21st September ta akoi ji arun merger agreement red tawro matung da by force ko then 15 October declare tawro kan ko annex to the Indian Union the suspended sovereignty da adum koi lai anyway
sina political discourse ama lak ama tamda aina hadan hari se ai khoi gi oiba identity manipur gi fur kuntra mari manga na lak chali posak simati mutat suya yaro habane maybe within indian confederation da ko india ge union of india harim ni ko union state ko city central state relations ke wa pham yam jana idina asigi post mutat na lak na roi dong ni habane da ko post yokot pe ge doni aduga as a part of masigi oiba akoi contribution to the india ko in terms of sports adagi culture the economy am da piri mi am se masi phana yokot laga sina ga dong ni aduga akoi mutat laga da kano tong ni habadu yaro habani madu dong tana akoi reactive ori se maram duna tawhoi de ma yama hojik lai riba anyway si even security advisor wagera then governor representing the state wagera si la im tam jin sigi basic ground historical ground the history of civilization kanu je masi mayam se khang kan da accordingly act to bio habani da by force to bino habani torok matam da di akoi action to rane mayam reactive oirane aduna ni ham ipg mai tha dana khotna to kan da tawhoi de ma yama tawbadagi ni akoi na kana hojiki chapigro kopigro kana hai ibo kanu se masi adum torokani sini sa kanu nga sa yam nu je du ko